was dan diop to go red de nas wisdom de lar was dan diop mi nyamde enje no ga nuore ti pelper rol nuore biliu ke county ni dan wal bakel Broadien Mogambela de kala nang ke gwar a sheer one ga nuore ti pelper de ke kwanyre ga nuore ti pelper ko mo bi ke bo kwany kare top 10 nyo e ga nuore ti pelper te cha ga nuore pelper le kong cha ling e mi nyamno de la nang ke gwar a sheer one ga nuore ti pelper mo cha na le ken kan national exams kan tian ya kam ke tian we de ko nyo ben de ko ti pelper de ko nyo de nyre de nyo de ko yu nang mi rew de ga nuore ko te ga nuore te barbar de ta pith lor bang rol nuore na kamber payroll ndong yo di al mi gar ya berne wow nge ni je ke basketball iko ke bi ben na yo ke je la ren la top ke je a pith lor rol nuore de ko da queen gar ma bar mu nindi mo de ko laji ke de ko nango de ko nge ke basketball de ke won gor club ni juba ko juba ngeke nasin ko la enjen juba ya ko juba ke East Africa de ko gar de ko nang de wala ngeke ke basketball mu wa wonye kala de nyo gor club nyo de wongar mi rew mi diogien teke ganu teke gati ko ne teke min pelin shula jire class ke re dul goro shim wangi jiran pelin cha kam jine ko de tuwote de garben ke shafde ke pele masha kamje ku chi pele no weje dul gor che dor per ni che dor per sha magwa kado no gwa maguro de gade yu nang dul gor ki maguro de gade yu nang ke technical school ke technical trainings ke maguro mo de kule ja nan no che laro de gwa de ko step in enken gwasti dan jokti mo bi ku no re die no ngadien ke kendial go ke future dan kendial chemena ne chewe de go nas wisdom scholarship take am mudi ni chele yor kan suggestion ko me chele banyu nas wisdom scholarship am agante USA like chuma ngene shi amra janga me chele building nas wisdom ko she de je ra me she de third person kre ne te she de ngut kan bula nori jo shule nas wisdom scholarship ko mabit one la chebila na dia ro chebila na scholarship ni ro na ro da tun one la role mo che yu nyuri be yo ke so che yu we de ku sho Nas Wisdom Foundation mo yu ga an shor mo na ke bi we kon come take a suggestion shor mo ga mo gui de gor Nas Wisdom muka and foundation mo de we de moy wis de moy modong ngadin kama go Nas Wisdom Foundation ko Nas Wisdom ga nuore bi kulensie nuore ti pelpel ke ga nuore ti pelpel de moy foundation medane che jo ne ngenta ka do mu gore am doing research ru nuore de ba de minana lan nuore ne nuor madong ne ran ter nyir ramadong ke nyir non ke je ngunje no ne to mate go te je ne ke ken golo ke cha ke je ku me bi na den nyir be wano kante de chie mo gwa aje kwa jeg a chie pek ngam bi nganyir ngam bi we de ndungu de opay ngam bi ayo kon shiemu ne tana na la deal mu de na rodian community ke kui commissioner bi na die nda bi na nyi ento mu nje no embom gwe ke je te ke commissioner ro ade ke mete ma la ke de la ne commissioner gore de ba ro nuonto de ba de te ko project de kon te large de ngaye nuori ti e kon e madan ne lerke ti niti sako madne ene enken do bi ngore ban ba no kon shemu bi nuor jenen e nuor e shenkel e riem kel kon wan ke madne kon gad ko nangwar gwal ni ko ndia kon lom ni gadan wel bro gada jendok widin wan kon la nang de gwar e shirwon kan funding kien be ko kon nuori kon dia tera mi bugu mo ranter ngambi nyir mate mo je ke garpe o bi ngai ba je garpe anjeno
bana woka bana you focus ka project ne ngum ba nori nyo nonkel ba nori nonkel nguni mala nane jang mu cha te pe mu cha jang nothing biku wi so yo ken dia enje no cha din peace en jang ram ket kene kel mu cha jang ne gwam dong bi wi ken dia ko mu cha nori na ngam right ne nori ro lo aji kanya ga wara bendio njen tu te kono chine unen medine bentiu mute rier go ne tu kon kwai ke mu chi rier lo ku bi je te ke rier rai mu e quiz pendong ke che quiz pendong mu chi medine ka ku mu chi rier ku la du bia pie mi ran chai ga me jen yo ku ka no mu no chandan jel chan je ngai chandan gui chene mo kon ne te gul kandan jel kam ni kon til active tin de nong kon kel nan won chandan da fi ni nuor la na gul angar pe mu wiro e no are ha ma gor ko mu tem la di baling ba dong ngai jin gat ni ka ko mentally mo shay gor de mu tem gor baling ke mu ba dong he gar ni kan gar me lo are ha an to ne chane ban ga ba widan ya ma ga di la kwel yor ka yu ke nga mi tie jin do ni ka kala shu ma nga every day a yoron ka ba ko mong ali ngi ro ai ni ka ba ko sharwa je long mo yang yor ka ran engine mentality de te ko no engine mentality ko mu goro gadi ti te basketball so Sudan nu wi do ran nyur bela engine basketball men ba na le ni long sin ka so ba domine de so Sudanese mu do ran mu nyur ko so Sudan barne le ni wi ni kom barne bar ma dir ka re ne ti bar long ko so Sudan nuori tre dien e opportunity mo jen nan ke jang yi ke gad kien ke basketball mo chi we je mo ngwan ke national the basketball team elengu bana wona ne ke ngwan ne ke kon kwe ne ken ngi ke gad ye ne pinna chi ti ku mo bi ben bi we ngi gad ke basketball teleje en community buju use are okay kan do mena me la ke je community ngi ne gad kon mu wan gad kon ngi enjen mete opportunity bi ba je gad kon go enje no confusion basketball bela number 1 curso bela number 1 sport curso Sudan ke hide ke baran wi ni kong bi ben ba gad bela gor ke ken kwa gad kon be ji ka kan yi te klam su gor ke gad kwa nganan ja na binam en porje go goro ba ko gad ba ko nyi gati barbar ku ba da moy e gudur mun ni e bar mun ni de ko gad kala nyeke de ko nan club de ko yuke la so ko club en ko so Sudan te ke fili te ke ne ringe ke na kan so Sudan cha ka longa ga nuora is ke cha de longa wuzin mo ra mo guru de nang isa buka mate klam de go te nge ke ga de ran nang sin bo de wongi ina wi wutu wi wa mo wa nge wi te ke skill okay de you bo market de you bo gur klam ni de kong de kulu banang de wala ke le ke de wongar ke ko wongar no bo je che bi no ndo da gadi kong bo nyong yinyo monje no ke ga nuore ti pelpel ti ko de min diogien gan min na ni te kra mo de te mo chagi wi cha de nyo de do yen lo bang ko te ke pelin kam ji ku di u je dul gora na e je ku te ji te mo chi lar ke til gwa mo de wo lan gwa dun de nang gwa lar ke je gwa sinu no gwa ni ka mo gurun nang dul gora ke gur na te ke resources to gur ne ke te de ko ji de ndu kule la nangwa nguni en kento entity dia le go ke future dan kana jok idea bi je gwa ke jimo bi ku gi re dien ma je ke je ke ba timu gwa tin ke lar bi lar ba ala en kenti ken gwa dan dok ti ba le ko ne nas wisdom foundation mo wane je wono en future is now en kume ngani en kume chano en kume goro biya sham yin community biya ben ke project ni kun biya yu no kume biya ngai kume te ko mete ko malar ko da nan won men gor ko support en je na chi kume je biga ngai je be ko community me chane independent golan gor ko independent chane jang yana ko wuni biya join go ne independent okay i jang ben kare independent me yemo go ka independent kon jang ban ngulen ne iti ne ban ko juwi ne iti ban mundien mai ha ban gad kon kunang go harba dum wana kon en kumba wana goru wana longu wu kan wore kon go na independent ban ngulen nuor kadi ne tiene
chin wori independent je chin nyur chana independent an je chana ngula renyo we lost direction on the way we lost direction kene mo yana yutu ke project ni chana independent an je ngud ne project ni kon yana ke design ne ngud kan independent je chana independent an je de be lef ne bo kare ngunte chana we ban le dan ke ngunte te lan da nan won de ne beje de you continue ne ken yanta ne kune le ton project men anje non kuma mu we obe ne kon kina bilo ko yo mu yigije mu we awri ngana ko kujira an milari mu ci te yu ku idea le goru ti idea mu go ambeji lakin muti li yu beteke idea ni anje ne kwa le to ne ntedi me mu wan onyuru mu wan we ha le no wan re wante yu bane direction yo loss nyo bane direction yo loss nyo kan dof de yanti di larga ti kume en kume chejen la bedor ke gado ari pel bi ke ben ke project ni ba ka yot attach ka kume ba fani kulu la siga ka kume en ke ne ba community kul bele reka machi ati ba ngan ko en government machi man kume machi kwai na miero dientin ti malarke enje ne na chuki na ka so lan ko miero kwal na dor okay kuma chi ma miero bete gade pel te bi te project ni kien te ba bigla community based project te ba fan a community ke ba dien nyo link le government ke le kuma dien kuma ti te lar gero bi ado lar ko konshap and to na be go shi community share direction share be lost enje no ngai ne je nangwa ngai ne je kuma be mo chane go ban direction lost ban ngai ngum ban le dan kan pek dul gore me en mo wan ko gad jani ci ko dul gore go ko kan chan wo dul gore go ma ba kon be lenjo en juba en ko en position ni go ba wona ngken ba wona ngjam basketball ba na ngken chen we obe no ko en kuma ba na ngken ma shan dan ni skiliti ngong ba kan ngken ko wa te gadien mi cha je ken te mo go am luonge le ni ba na dul gore cha kon bi len ken ci ke jur cha kon len ken jeno ban le pelbe bane lan le ben ge cher ba kon lo mu ku me ben ge kon bane ngai ngunte lanne bane ngai ngumba lar bane le rodan ashimo ku me chane believe no ku me tembe be le kon en ku bi ku le je ne kon je menen duda gor ko bi fan yeso chi believe na ku me tembe ba le kon no bi je ne kon ideas ni bane so ni je ku me je menen duna cha je tu community juyi ke le ko Belo wani community men kwa backup organization kwa backup community jui kelko e yena je yen ku meler na ka okay ko community project ba de lo wani ya de lo monjeno mojira mo keling enjeno shilingo ngana lar wargani na mo wakesu bablar konche wargani ke sesu enkento biku ngai ku support mem amago ka kon project community ku concern ke future nuora ko nuor bangi ku de door plan ke runte biben ci bi plan ente de ngumba cham wale ngumba cham run ci to kwa kon le ni jang kwa plan ke ngumba lar ke 200 years ngumba lar ke 100 years nuora ti nemu ba lar ke in 5 years time kerunda ke koruna ndie chalong charan la rano bi ku back about it be back about it ko be back about it ku luhana bi ku le bi ba ku le shobu ku ku e shomu ani a chano bi dor bi char enkendo